mukanyugana gusogonyeza kuri aya makuru yasohotse mu binyamakuru navuga ko muri Central Africa imirwano ikomeye cyane yabaye hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta yaguyemo abantu 13 bose. Igitero cyagabwe n'inyeshyamba za UPC ku birindiro by'ingabo za Central Africa zizwi nka Faka ni ku cyumweru ejo bundi kabisa cyaguyemo byibuza abantu 12 ndumwe biza kuvuga ko nawe yaje kugwa mu bitaro nyuma. Imirwano ikaba ikomeje kubera hitwa Dimbi, imirwano cyakomeje kabisa. Imibare y'agateganyo y'abiciye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za UPC na CPC ndetse n'ingabo za Faka ivuga ko abantu 12 bapfuye ku ruhande rw'abagabye igitero, naho abasirikare babiri ba leta barakomereka ndetse n'umusore wo mu mutwe wo kwirwanaho nawe yaje kwicwa, nabo bitaho na bagarde civile. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bavuga ko hari inyeshyamba zatoye muri yombi. Inkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Journal de Bangui kabivuga ko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba bari bitwaje intwaro zihagije kabisa, bikaba byaratumye ingabo za leta zirwana zisubira inyuma. Imirwano yongeye gutangira bushya ubwo abacanshuro b'Abarusiya abahageraga abaje gutabara ingabo za leta zari zimerewe nabi cyane. Aba basirikare b'Abarusiya bakaba baraje muri za kajugujugu kubera rero indege y'abacanshuro ba Wagner. Inyeshyamba zarirukanwe kabisa muri uwo mujyi zari zafashe, bikavuga ko ingabo za leta zongeye kugenzura ku karere, ariko hashyizweho isaha ntarengwa yo gutahiraho muri uriya mujyi wa Dimbi. Bigaragara ko inyeshyamba ngo zari ziri hejuru cyane y'Abarusiya badatabara, byari kuba ibindi kabisa nk'uko ababyiboneye bakomeje kugenda babyemeza. Ubwongereza bwasezeranije Ukraine kwifasha gusubirana leta ya Luhansk ngo igihugu cyose kirimo gushaka kwigenga intara yiyomoye kuri igihugu cya Ukraine. Ati turabafasha kuyibasubiza rero. Ubwo ni Ubwongereza bubivuga, ni Boris Johnson wabivuze kabisa. Luhansk baherutse kuyamburwa rero n'Uburusiya. Hano baragira bati guverinoma y'Ubwongereza yasezeranije perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gufasha igihugu cye gusubirana leta ya Luhansk gerutse kwamburwa n'ingabo z'Uburusiya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson mutumwa yatangaje yasobanuye ko yaganiriye na Zelensky, ati namumenyesheje ibyemezo byafashwe na G7 ndetse na NATO mu cyumweru gishize. Ndizera ko ingabo za Ukraine zizisubiza ubutaka ingabo z'Uburusiya zirutse gufata. Boris akomeza agira ati Ubwongereza bwiteguye gufasha Ukraine kwirwana no kongera kwiyubaka. Ubufasha bwa gisirikare bw'Ubwongereza buzahagera vuba cyane. Tariki ya 3 Nyakanga 2022 Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya yatangaje ko ingabo zabo zakwiza Ukraine mu karere ka Lysychansk zari zisigayemo muri Luhansk. Aya makuru yemejwe n'ibiro by'ingabo za Ukraine bisobanura ko koko zavuye muri aka gace kubera ko iz'Uburusiya ngo zabarushaga ubushobozi bw'ibikoresho ndetse n'umubare munini w'abasirikari ngo bari bariye karungu nk'uko ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine bwabitangaje. Bavuga ko aribwo bwatanze itegeko ku basirikari babo kuba bakwigira inyuma kugira ngo baticwa muri iyo mirwano, niko amakuru agenda abivuga. Hanyuma rero nyuma yo gufata iriya Lysychansk, Putin ngo yategetse ingabo kudasubira inyuma. President Vladimir Putin w'Uburusiya wategetse umugabo w'ingabo ze gukomeza gusatira Ukraine nyuma yaho ingabo z'icyo gihugu zigarurira umujyi wa Lysychansk. Umuntu wese abivuga ko abyumva rero. President Putin yerekanwe ku byuma bireba mu ntera nini cyane, abwira ingabo ze kudasubira inyuma ahubwo zigakomeza kwigarurira ibindi bice bya Ukraine. Ifatwa rya Lysychansk risobanuye ko ubu intara ya Luhansk yose iri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya. Mu ntangiriro umuvugizi wa Ukraine yavuze ko bavuye muri uyu mujyi basaba Abarusiya kutawusenya ngo bakoresha ibitwaro birasirwa kure. Abasirikari ubu bagiye ku birindiro rero bishyashya byakomejwe nk'uko Seri Eldai yabwiye BBC, avuga ko kurekera Abarusiya uyu mujyi n'intara ya Luhansk byabababaje cyane. Ati ni intambara imwe gusa dutakaje, ntabwo dutakaje urugamba. Yasabye kandi ibindi birwanisho biva mu burengerazuba kugira ngo bashobore guhangana bya nyabyo n'ingabo z'Uburusiya ngo bigaragara ko ziri hejuru cyane nk'uko akomeza kubitangaza. Avuga ati rwose banyaburayi mukomeze mudufashe muduhe ibikoresho naho ubundi ibintu bimeze nabi. Tukivuga iby'intambara katuze muri aka karere duherereyemo. M23 ngo yageze ku marembo ya Rucuru nyuma yo gukubita inshuro ingabo za FARDC nk'uko hano abanyamakuru yabyanditse.
ibinyamakuru byinshi cyane byanditse bijyanye n'iyi nkuru, ibinyamakuru byandikirwa hano mu Rwanda. Umutwe wa M23 wageze mu birometero 2 winjira mu mujyi wa Rucuru ari nawo barizwa mu biro bikuru bya teritwari, wahaye amakuru iki kinyamakuru dusoma iyi nkuru rero akavuze ko nyuma yaho ingabo za FARDC zamburiwe uduce twa Bikenke nta mugenga ndetse na Kabindi, abasirikare benshi ba FARDC bahise batangira kuyabangira ingata bahunga akarere, bamwe berekeza ahitwa Kanyabayonga mu gihe abandi bakomeje kwirunda ahitwa Burayi, ni nko metero 2 gusa winjira mu mujyi wa Rucuru. Yahamirije ubu iki kinyamakuru ko abaturage batangiye guhunga umujyi berekeza ahitwa Tongo ndetse na Kiwanja ahasanzwe habarizwa ingabo za MONUSCO. Ingabo za MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya rero. Umuturage yavuze ko nta cyizere ko abasirikare ba leta n'imitwe ya mayimayi nyatura bashobora kurinda Rucuru, kuko nabo ngo nta cyizere bifitiye, kuko ingabo bahanganye nazo zibarusha ibikoresho ndetse n'ubuhanga. Gusa muri iki gihe nubwo amarembo y'uyu mujyi ngo arinzwe n'umutwe wa FDLR, umwe mu bakozi ba teritwari ya Rucuru utashatse ko amazina yashyirwa hanze yabwiye ikinyamakuru Rwanda Tribune ko abaturage batangiye guhunga umujyi berekeza Tongo nyine na Kiwanja. Uyu muyobozi akaba agira ati rwose nta cyizere ko abasirikare ba leta n'imitwe ya mayimayi nyatura bashobora kurinda Rucuru, kuko nabo nta cyizere bifitiye. Avuga ati rwose FDLR ni iri hariya. Uyu muyobozi kandi yemeje ko mu rugamba rwabaye ku munsi w'ejo rero hari abarwanyi ba FDLR ndetse na mayimayi nyatura bashobora kuba barafatiwe mu mirwano yabereye muri groupement ya Bikenke. Gusa akavuga ko ibintu bimeze nabi cyane, ko izi nyeshyamba za M23 ziri gusatira uyu mujyi wa Rucuru. Imirwano ibera muri Kongo iravugwa cyane cyane mu bitangazamakuru, ariko nanone ku cyamakuru igihe akadomo baragira ati ibintu bikomeje guhindura isura, abanyamurenge bahamagariye bagenzi babo gushyigikira M23. Ariko inkuru yabanjeje ubundi bavuga ko leta ya Kongo yarasabye abanyamurenge guhaguruka ahubwo bakayifasha kurwanya inyeshyamba za M23. Ahubwo icyo gihe baravuga ngo abanyamurenge batereranwe igihe kirekire na leta ya Kongo, noneho yabasabye kuyifasha kurwanya M23. Hano hora baragira bati ibintu bihinduye isura, abanyamurenge bahamagariye bagenzi babo gushyigikira M23. Ubuyobozi bw'ishyaka Force Novatrice pour l'Union et la Démocratie Congolaise bwasabye abanyamurenge bose gushyigikira umutwe wa M23 mu rugamba rwo kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Aba baturage bavuga ko batabaje leta inshuro nyinshi cyane ariko yananiwe kubarindira umutekano. Ni ubutumwa batanze mu gihe umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ukomeje kuzambura ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru hamwe ndetse n'intwaro ugenda ubambura. Uyu mutwe uvuga ko wagiranye amasezerano na leta ya Kongo yatuma urasirazuba bwayo bubona amahoro, ariko aho kuyashyira mu bikorwa yavuniye ibiti mu matwi. Ibikorwa byatumye M23 yubura ibikorwa byayo kubera imbaraga igaragaza nk'igisirikare gikomeye. RDC igashinja u Rwanda kwitera inkunga ku buryo byatumye abanyekongo bavuga ikinyarwanda bibasirwa, bamwe baricwa, abandi baratotezwa, banyagwa ibyabo ndetse amaduka y'abacuruzi arasahurwa. Umunyamakuru ati ibikorwa bimaze gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bigenda birushaho kuba bibi cyane kubera abanyapolitiki n'abakora mu nzego z'umutekano bagenda bakoresha imvugo z'urwango zihamagarira abaturage kwibasira abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, babashinja kuba ari bo batera igihugu cyabo nyine, niko bagenda bivuga. Ni igice kigizwe n'abaturage bafatwa nk'abo mu bwoko bw'abatutsi ariko b'abanyekongo, ku buryo ibibazo bijyanye nabo bidakwiriye kwegekwa ku Rwanda nk'uko u Rwanda rwakomeje kugenda rubivuga. U Rwanda rwakomeje kugenda rubivuga ruti nyamuneka ibibazo byanyu mu bikemure hagati yanyu mwebwe n'abanyekongo bagenzi banyu. Hagati andi makuru yagaragaje rero ko Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bateganya kujyana ibiganiro mu gihugu cya Angola. Umuhuza akaba Perezida Joao Lorenzo w'igihugu cya Angola. Hano baravuga ko Perezida Kagame na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bagiye guhurira i Rwanda mu murwa mukuru wa Angola muri iki cyumweru mu biganiro bigamije gushakira umuti umwuka mubi umaze igihe nyine hagati y'ibihugu byombi.
ibiganiro byatumijwe n'umuhuza muri iki kibazo perezida wa Angola Joao Lorenzo. Amakuru y'ikinyamakuru Jeune Afrique cyahawe n'umwe mu bayobozi ba Congo Kinshasa avuga ko bakuru b'ibihugu byombi bazahurira muri Angola kuri iyi tariki ya 5 cyangwa se ya 6 Nyakanga. Ubwo n'uyu munsi rero ukurikije ko barimo kubivuga ngo ni mu gihe uruhande rw'u Rwanda rwo rwatangaje ko ibiganiro biza kuba kuri byagomba kuba kuwa kabiri, keretse ngo habayemo izindi mpinduka zitunguranye. Nta muntu uri gutanga amakuru afatika cyane kuri ibi bibazo, gusa bavuga ko Tshisekedi ngo amaze igihe ashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'ingabo za leta, mu gihe u Rwanda rwo rwavuze ko ibibazo biri kuba muri Congo bishingiye kuri politiki y'imbere mu gihugu, ibibazo bireba abanyekongo ubwabo. Tukiri ku butaka bwa Congo rero hari n'andi makuru agenda avugwa muri kiriya gihugu. Ibeni umusirikare wa Uganda yisharashe bagenzi be barimo n'umusirikare wa FARDC. Kuwa kabiri rero nejo bundi umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Uganda zizwi nka UPDF yarashe bagenzi be babiri ahitwa Bulongo mu murenge wa Rwenzori muri territoire ya Beni. Nta makuru arambuye yatanzwe kuri ibi bibazo, gusa umuvugizi w'ibikorwa bihuriyeho hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za UPDF yemeza ko ari umusirikare wa Uganda warashata bishaka bagenzi be barimo n'umusirikare wa FARDC. Yongeyeho ko uyu musirikare wishe bagenzi be yamaze gutabwa muri yombi, nk'uko inkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru mediacongo.net. Lieutenant Colonel Mark Hazukai, umuvugizi w'ibikorwa bihuriweho, yasezeranije gutanga ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo nyuma ngo bamaze gukora iperereza ryimbitse. Ubwo nagusogonyeza kuri aya makuru nasimbukiye mu gihugu cya Mozambique, aho naguye ku gihugu cya Mozambique kirukanye mu kazi abapolisi barenga 300 n'abapolisi 326 bo muri Mozambique birukanwe mu kazi rero kubera ibyaha bakoze birimo no gukoresha imbaraga z'umurengera, guhohotera abaturage ndetse n'ubwicanyi. Raporo yasohowe na Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Mozambique itangaza kandi ko muri mu kwirukana bare abapolisi nyine hagendeye ku byaha bagiye bakora, abandi bakaba baragiye bahabwa ibihano bikakaye birimo no gufungwa. Urugero n'abapolisi 4 bahanishijwe ibihano birimo imyaka 23 ndetse n'imyaka 24 gifungo kubera uruhare rwabo mu kwica umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta muri Gaza witwaga Anastasio Matavel hari ku itariki ya 7 ukwakira 2019. Abapolisi bashinzwe gukora ibyaha birimo ibibabaza umubiri, guta muri yombi abantu badakurikijwe amategeko ndetse no kwica. Ko bigaragara bakaba barirukanwe abandi barafungwa. Abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubuhinde bizije umunsi wo kwibohora rero ku nshuro ya 28 nk'uko tubona ku bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda. Hanyuma muri gare ya Nyamata hafatiwe umusore acikanye televiziyo yari yibye aho yakoraga bamusatse bamusangana ndetse n'amafaranga no yari yibye. Umukozi wo mu rugo afatanwe ibikoresho byo mu rugo birimo televiziyo yari yibye mu rugo yakoragamo mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, bamusatse bamusangana n'ibihumbi 96 nabyo yarabyibye. Uyu musore Twarukundo Jean de la Croix imyaka 24 yafashwe ku wa mbere w'iki cyumweru ejo bundi rero afatirwa mu kagari ka Nyamata mu murenge wa Nyamata. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Superintendent of Police Hamdun Twizeyimana yavuze ko uyu musore yafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Abaturage babonye Rukundo agiye gutega imodoka muri gare ya Nyamata afite televiziyo ndetse na decoder bakeka ko yababyibye, niko guhamagara polisi iraza nayo iramufata. Abapolisi bakihagera basanze ko Rukundo yari yibye uwo yakoreraga witwa Rugumire Damascene wo mu murenge wa Gashora, bamufatana amafaranga 96 ndetse na televiziyo baramufatana na decoder, ahita atabwa muri yombi ibintu bisubizwa nyirabyo. Ubwo niko byagenze no kuri uwo musore nyine w'ibandi. Naho muri Kenya ngo wanze gushyingura nyina ngo aramusengera zuke yatawe muri yombi.
ne polisi yo mu ntara ya Kirinyaga muri Kenya yataye muri yombo umugabo w'imyaka 45 azira kubika umurambo wa nyina mu nzu akanga kumushyingura ngo aramusabira kumana arebe ko yazuka. Mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 4 Nyakanga rero ejo bundi James Mucira n'umugore bafatiwe mu mudugudu wa Mutithi nyuma yuko bene wabo bayobowe na murumuna we nyine witwa Evans Mwaniki basabye umuyobozi wungirije waho kugira icyo akora. Amakuru bakukiye ko icyaha yanze kwemera ko nyina ashingurwa ahubwo akomeza kumusengera ngo kugeza azutse nubwo bitamuhiriye. Uyu mugabo rero ubusanzwe ngo asengera mu itorero ryitwa Umusozi w'Imana w'Abizera nk'uko ibinyamakuru byo muri kiriya gihugu byabivuze, akaba yaratawe muri yombi. Ntabwo wakomeza kudukora ibi bintu kabisa. Mubyara wawe azakora ubukwe mu cyumweru gitaha, none nta nubwo uratanga intwererano yawe buri gihe ubuzanye n'izindi by'imyitwazo ngo ngaho nguri za Rubavu ngo ubundi nguri mu manama ngo uraje umamagare, ubu none uritwaza ikigo ntacyo ako nyine ubu ngubu biragoye kabisa. Ari kubona wereje agafaranga ariko rero umwana buriya rega nta nubwo dukoresha umurongo umwe. Homora ako ngaketere agakemuye ngo gutese. Ubu noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money kandi akanyenyeri 182 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Radio 1 Press Review. Tuvuye ngaho rero Kirinyaga mu gihugu cya Kenya kuri ngwi wasengeraga nyina ngo arebe ko yazuka akaza gutabwa muri yombi. Ababwira ko ugize ihuriro ry'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie bateraniye mu Rwanda. Kuva kuwa kabiri rero w'iki cyumweru kugeza kuri tariki ya 9 rero ejo bundi hano Kigali harabera ihuriro ry'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bihuriye mu muryango bikoresha ururimi rw'igifaransa wo muryango uzwi nka francophonie. Ni ihuriro ribaye ku nshuro 47 rikabera hano Kigali mu Rwanda, aho rifite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'inteko zishinga amategeko mu kugarura amahoro arambye. Bikaba biteganijwe ko iyi zitabirwa n'intumwa za rubanda zirenga 300 ziturutse mu muryango wa francophonie. Perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite Mukabarisa Donatille mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje ko ari umwanya mwiza wo gusangira ubunararibonye mu bagize uyu muryango mu gukemura ibibazo bitandukanye nk'uko nyine abivuga, ibibazo bigiye bitandukanye bibangamira abaturage. Gusa bibuke ko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Congo Kinshasa we yavuze ko atazitabira iyi nama. Hano hari inkuru idasanzwe igaragara ku kinyamakuru cyitwa Kigali Today, bavuga ko uyu muntu yongeye kubona gitari ye yibwe mu myaka 46 ishize. Hano umuhanzi w'umunyekanada uzwi cyane mu njyana ya rock witwa Randy Bachman wongeye kubona gitari ye yibwe mu myaka 46 ishize biturutse ku mufana we wayibonye mu Buyapani, nk'uko byatangajwe na televiziyo izwi cyane ya France 24. Bachman ngo niwe wa mbere wanditse indirimbo American Woman ari kumwe na Agezweho, ngo yagiye i Tokyo ku itariki ya 2 Nyakanga rero 2022 kwakira gitari ye yari imaze imyaka 46 iburiwe muri hoteli y'Itoronto muri Canada. Bachman akagira ati wow, ubwo yari amaze gufata gitari ye nyine mu ntoki mbere yo kwijyana ku rubyiniro, aho yahise ajya gucuranga mu gitaramo kidasanzwe kuri ambassade ya Canada mu gihugu cy'Ubuyapani. Uyu muntu ni cyamamare cyane mu njyana ya rock, uba afite imyaka 78 y'amavuko. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yari yarababajwe cyane no kwibwa iyo gitari. Ati hamwe n'iyo gitari nanditse indirimbo zagurishijwe za miliyoni na za miliyoni, mbese yari nka gitari irimo imitsindo kuri nge ibuze rero mu buryo butunguranye. Ni imitsindo yanjye yari igiye kabisa, none ndongeye ndayibonye. Nguko ko yabwiye rero umunyamakuru yishimye cyane. Hagati aho muri Amerika polisi ikaba yataye muri yombi umugabo ukekwaho kwica abantu 6.
polisi ya Amerika yataye muri yombi umugabo witwa Robert Harimo ukekwa kurasa abantu batandatu bagahita bapfa naho 24 bagakomereka ubwo bari mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge hafi ya Chicago nkuko tubibona mu bitangazamakuru. Hareje ubundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi hizizwe umunsi mukuru w'ubwigenge. Uwo mugabo witwaje imbunda yarashabari mu mutambagiro abagera muri batanu bahita bapfira aho ngaho vuba naho undi apfira mu bitaro biri hafi aho ngaho yahabereye nyine ubu bwicanyi nkuko umuyobozi waho yabivuze. Abandi bantu batari munsi ya 24 barakomeretse mu mujyi wa Highland Park muri leta ya Illinois nyuma yuko uwo mugabo akoresheje imbunda akarasa mu bantu ari ku gisenge cy'inzu. Gusa ngo yaje yambaye nk'umugore ntibahita bamenya ko ari umugizi wa nabi uteye arasa mu bantu, ariko polisi mu kumukurikirana ikaba mutaye muri yombi uburiri gushakisha kumenya neza icyabimuteye. Muwerashi harimo n'abapolisi, harimo na kapitene yaramurashe, harimo ndetse n'undi mupolisi ukoresha imbwa mu guhiga ibyihebe. Amakuru yacu turasoza kuri raporo ngaruka munsi ya Ministeri y'Ubuzima. Ni ya raporo itugaragariza ko COVID ihagaze rero bitewe n'ibipimo biba byaraye bifashwe. Ndabona ku munsi w'ejo COVID yongeye kugarika ingogo mu gihugu cy'u Rwanda. COVID yongeye kwica umuntu. Ku munsi w'ejo hafashwe ibipimo 2685 basangamo abantu nkuko tubibona kuri raporo nyine basanzemo abantu 77 bafite COVID-19 kandi bose bafite ibimenyetso. Ku munsi w'ejo rero nta winjiye mu bitaro ndetse nta nurembye rero nkuko tubibona, ariko ku munsi w'ejo iyi COVID yishe undi muntu mu minsi 7 babaye abantu babiri, bituma imibare yabishwe na COVID mu Rwanda muri rusange izamuka n'abantu 1461. Hanyuma turebye uyu nguyu yishe rero ni uwo mu mujyi wa Kigali, akaba afite n'umukecuru imyaka 93 nkuko tubibona kuri iyi raporo nyine. Hanyuma rero turebye aho abanduye COVID bagaragaje ko banduye COVID bakomoka mu mujyi wa Kigali n'abantu 28, Rutsiro n'abantu 10, Musanze n'abantu 10, Karongi n'abantu 9, Nyamagabe ni 6, Gicumbi 5, kimwe na Muhanga 5, Rusizi ni 3, Ingororero ni umuntu umwe, ahandi nta muntu n'umwe wagaragayeyo. Ayo niyo makuru yasohotse mu bitangazamakuru. Mbere yuko duha Baptiste umwanya, reka nkwibutse ko muri Amani Reflexology bakoresha ubuvuzi bwunganira ubundi buvuzi, harimo iyakuramyakura rero